Explosões em Damasco, na Síria, resultado de um ataque aéreo de Israel. Israel atacou o Estado-Maior do novo governo em defesa da minoria drusa na Síria. Logo a seguir, uma reviravolta neste conflito, com drusos e governo sírio a anunciar um cessar-fogo. Os dois lados estavam em confronto há alguns dias na província de Sueida, no sul da Síria, junto aos Montes Golã, ocupados por Israel. Os drusos, que desconfiam do novo governo de Damasco, acusam o exército de hostilidade. Um conflito a que Israel se juntou. O ministro dos Negócios Estrangeiros fala de preocupações na fronteira, mas também da comunidade drusa Israel, bastante influente e bem integrada. האינטרסים שלנו בסוריה הם ידועים, מצומצמים וברורים. קודם כל, לשמור על סטטוס קוו באזור של דרום סוריה, שהוא סמוך לגבולנו גם, ולמנוע התפתחות של איומים כלפי ישראל במרחב הזה. הדבר השני, למנוע פגיעה בעדה הדרוזית שיש לנו איתה, עם האזרחים הדרוזים כאן בישראל, קשר אמיץ וחזק. Resta saber se é agora que o conflito vai terminar.